Hello, namiri pukmakiolngo, numakangama yolngo radio news. Katur jadwal Monday, 22nd of November. Tawin limirto nga madwal bulu COVID-19 bu news. Ka duan jangay daw area una gataran. Ga marama uni community madain galki gataran ya ku Rockhole ka Pinjari. Yu Saturday balanya miri ngay Chief Minister Michael Ganay alakaram ngay nguni nain yulngo bingur Pinjari ngur community ngur nguni nakun walal maram nguni riri COVID-19 ga walal ya emergency workers tuin mala wangay nang mielak na nguni ngay riri tun balan maram Royal Darwin Hospital la ka uripun malang uni yulngo uni walga mawalan kapalan health spring nila quarantine accommodation nila uni warpam una Pinjari ka Rockhole community ngur uni waldia ngun bala hard lockdown meling ngay dualin uni nakun walal tu kaninan daradan wangang ren ka marikin walal tu only emergency na palanya nakun if walto ririk to na mritira ka darwang ni ka diangun bala nakun ninna nawi emergency workers ka nay malabli human health workers munin Pinjari ka Rockhole ya diangun bala ka taray nakun wal kabuk makung ni diang bala ka gama wala langat ta ka wanga walan nakun kayulong nina naraw tararaw nakun warto kadararayan nina wangang riyan. Walal nakun duali rules jama lockdown going government tu nguriking area uja. Margangay tu riri yakka nawi spreading nakun Pinjari o Rockhole. Ka diangun bala nakun machiwal nguna testing pukmak na yul nguni marang marame piken yul malakariktun o yul malabang kariktun. Kapulo na kun gator ngay Michael Ganay lakarangal ngay marama bulo na winakon ridikton ka COVID-19 do wanga jadira mo ka kaya miyal kataran boy madain ka ngay ngunen kataran jadi ang bala lockdown ngura until Wednesday na 6 p.m. na yurta walal bulo mask rules na wi jama balanya nakon Darwin ka Northeast Anam Land ya main mak nguni yakatu nakun ka wearing mask yulngo nguna nakun Ropa Golf Region balanya nakun Nukur Porolula Baswick Parunga nguni mala area ngur walya tuka parak wearing mask nakun ani walto nakun ganartam wanga ulanal marichi walto niripan mask wearing walto ka kangun na ripun balanya bili same rules kataran kalkarinji daily waters merarengka ka Pine Creek balanya bilian rules ka if nakun ni ka going through wala dyan mala places kur mula nalil ni ka on the way mariki nindu wearing mask make sure if nituduan niya mala area ngayatam walal health workers tuin pang walal bulo mam COVID-19 Robinson Ribany tuan yan akun ngay main makmritiri news so diangun bala ngay lockdown rules jangun na Robinson Ribany ka change na nguni nakun yulngo nguni ngay pang umaram yakin nguni ngay tuwang ang runin na ka lockdown ngur ka if ngay yulngo umaram yakin nguni ngay to yaka ngay to nawi nakon lockdown lil anda nakon epichen nguni wal to mariki tawartun wangangur pawala mir nakon diangun balangun naingur ya Robinson Ribany duan dera kalakaram ka diangun bala COVID-19 tuan ja area ngur nakon Darwin ka Northeast Anam Land ja ka baingo 0 cases ka tuan mala area ngur nito ya kakama na wi kamas dualin Darwin ka Northeast Anam Land
kabalanya. Yo thank you numalango butter kidao tambal yol ngo radio le.